Ebyamagara mbikicibo kazire health products. Urwo kubanza kurugasha ishatane cweka mpaka shahina kandi omwabazi yogu ntwongeserereza program yito yijo ya infection obo turi kutamburira ha line eyebyo kurya na nebyo kunywa. Tutwine ndijo tukine Dr. Phillippo Besigye ogo nutritionist kandi narugomba Shemeza Amagara Health Information Center aho mu rwego no mu rembo rwambarira tumutiremo Besigye kutwongeserereza ahanshongeji eya infection katwongere kumwakira kandi ayongere kongeserereza aho tubire twahika konkatinga huriro muravunga gwanje nekizera aho byaretwa aho kuba kutuzimbaga no munda obinywa obura wahumura tingumanye cyo mbyawe kirumu noreba nebintu birunje byo konka ikizibu kibyagizire no kubitwara mu nko mubazi ahubwo kuba umubazi gwena ugori kukozesa ni kubagura umwece cobiro tarire kandi ko turi kuba tugamba ukurya kubi hato umuntu areba ebyeyine ahasowane konka ukurya kubi no kushanga ngo hebyo teina ahasowane bishemere kuba biriho nabwo cyo nuje kushanga ngo ekiri gukora kubi tebyorire nebyo tarire nko ubutunguru katunguru cumu indimu entangahuzi ebitwarira habwa covid binji bakani babyanga binji bari kwekosa tindi kurya ndimu nyine arusazi binji kurya tangahuzi ne sharira tindi kurya shenda ibyo byona tukabiga kandi twabigire ibyo bizibu bitwari tunje twine konka byeja byayamba kureba ngo amana umubiri gaye yongera amana gutwagizira umubiri gakira akakoka twabiri tugezaho okwetantara bishika katuranikije kizera mukayi kandi ndana ngo turango turakoni kizera nkati kanka buzeho nako kanatabanako yaba ni katunguma ningishe ntakara yaba ni ibiringanya ninge n'intonga zitu za burijo byona biri mu ekiri kuyamba kugira ngo obukooko bw'ikike cya virus tibwa kuteganisa ntabwo eco entura n'ubutura benji ni baburya baza kugira ngo ngo akagira pressure bamujyango waryo butura agashango katambisiro mbenye uca umuntu naburya ngogwe no wa pressure apana barinda kurwara bona kuburyo atiya ugu no mugisha buri muntu yanashimire kukozesa ukuhindura umumbera ye niyo uragihindure umwirwariro noza mu byakushobaho kunkati bishimire kushobaho kandi n'amarwariro nago noreba gabagahizi n'iritariro ngo nirwara libagekiriro aho ko rukuzayo nke yirwariro nico kiri gutuma uri kureba ngo umuntu nabaza yarwara abona kuzayo konka umutakabiri naza yatakarwire uzayo bakucebera bashanga ngo ubukooko bwoshimire kuba ino marati buri bakucebera bashanga ngo ibyo kurya byoshimire kuba norye kuyamba ubukooko ko turi kubirya bakucebera bashanga ngo ugomererwe bakucebera kugambira bwinshi no yirukana ubwo kuba ibyo byo kugomererwa no kwirukana n'ibindi biri kuteganisa abantu benshi bamwe bakarwaho bakakimanyira niwe kurugo mbuto nikwendi nimara wiki yona ntakagire mu toilet haza yo shanga biri bitimye okwe kugomererwa n'akamanyiso kari kwereka ngo amaraga we tigarije kandi ukubiri kweyongera ku marubwire bwinji biriyo nikwe uri kuba no teganisa n'inkora nunji n'ubuyonjo bweshagama kungebi byo kurya bibikebye bitwagamba bine cyangwa kibiri kwera ukurenga n'ibindi byo kurya byo uri kubirire nabyo byanobwe kiri kumara ubukooko bwo uri kwetenga umara bwaba buriho imikambe yo shemire kuba wino mu byo kurya eriho dero tariho byaterama byo kurya bwo kuba koko uri kureba no futana no mira
niko ninde shimire kuguya nerekura niko n'obukooko bushimire kurya juba umuriro rwa bunyuga kandi bikasindika ibyo byasigara bikaza umuriro urw'umushumiko nabwo rukakora iki bine gukora rero umushahi 18 waheza kurya ibi wabyuka bishoboza mwene byabyekorire byo kurya ukabita mu cyhoroni. Okay, hata ebyo twabirira ngo tubasa kubikorera muka kandi ahabwa burukeire obunaza kuriya nkataha katunguro obunaza kuriya kateka hakatura obunaza kuriya hatogwe ninyi konka mbere naje ziri infection hati ni nyenda nutritionist nkiwe nakushanga hicero nkashemeza amagara for example aho rukorera kunahikaho eshahejo oine immediate remedy ya infection ningano zagaruko ngambire ngungaruko muka nze kuryo butunguru for a week. Hariho infection aheri kuberi urukwetinga ikirengire byo kurya urukwetinga umubazi bwo kuhwera ukubasa kucendeza uko kutahirirwa. Yes, kandi kenji kuri kubutahirirwe ubwo bukoko eri infection ebicweka ebiri kuba bitahirirwe inkorambi abwo kwa mani gabagari make nibyo bishimira kuba bitungo umubazi bwo kubiyamba kugira amani abwo kuba kimwe ha bintu ebiteganisize inkorano njiyamara n'imibazi turi kurya ahubwo kuba twino bukoko aho kuba nakugira ngo harimo ubukoko burunji umumara kandi nibwo buri kurya ibyo kurya bituri kuba turire imibaze ya antibiotics ni itobukoko konka tiri kujogora ni itaburika koko kona ntabwo nakarunzi nakabakari yakakoko kona nikatekwa kufa nshuri kurebera ni chaburwa ngo ukwerinda ni kukiro kutambisa ntabwo cyo nuija kuba uri umumbera iri kwetinga kuryo mubazi konka kora waragiyeho mu irwariro bakakombazi bakongera kugira ngo uriye mboga nyingi za green onywa amezi menshi ahabwenje ahubwo no mango ogo mubazi no bugura kwiho bukoko ubwo bubi konka hariho bundo buri kubasa kushishikara ubwo uriye mboga za green ukanywa n'amezi buriya bukabasa kugaruka replaced konka abantu benji naryo mubazi atongereho ibyo byo kurya nabwo cyo ko uri kwijasha Shemeza Amagara uri kubi ntukabura kuza kurundo mubazi aho kuba itwe bitwinene byo kurya ibirguza kuhagira inkora yo mubiri kandi biri kubasa kuhagira no mubazo gundo bari kubasa kwa gukakoraje ebyacike ko rero ubwo mubazi kikabasa kushora mu mubiri kitakwiriye bari kuca kwandika abo box bw'ibyo mubazi ka side effects. Yego kongezo side effects tize kubeireho kununja ngo umuntu naba narya ibyo kurya biri kubasa kuyamba umubiri ukuyamo ikiryo mu ryo mubazi kiri kuza kuyamba umubiri kandi ice kitari kubasa kuyamba umubiri cyacikurira ubwo mubazi kikabaza kuza umumikambi namiza gomire bikashohora konko umuntu uri kuba ino bukoko ubwo buri kwetenga umubazi ibyo kurya byo nabatari kubirya nahabwe cyo icyabure kituri kuha no kurengo bona waryo mubazi no yetengeshaga mu yo kutambuza ko mubazi. Yes, na waryo gumbazi no yetengamizi go kutambuza ko mubazi na waryo gumbazi ikiryo mu ryo gumbazi kiryo mu byo kurya byo tararire. exactly. Ntabwo ejo umuntu uri kuronde byo kurya byari kubatarire akabona kugira ubwo bukoko obwamuteganiso mu mubiri ikiri kuretera amarago kuzimba nabaye hwirire cango kurengo umubiri yagutambira gutakagizira burwire. Okay, tukugenderera kwendera eze shande zimu kugira ngo tukore njya no horo kunacyo bataho ezimu kugira ngo tukore tunywe nimba nyenda kashande kanje nkanywe hati na nyenchakari akobwire wahura bura limited nakore cyose canje nakiteranye hamwe shande nkanye ndanyweho hati na nyenchakari kugira ngo ngire enchizo yo butahendera ndwira infection akakunda gitunji kacho kunywa cyo kurya canje nimba nakore cyamani mbwenu preservations
nizo zihezo uri kutabura esturukuta omushande yitwomu ekagume ryehurire obukooko burunjo burimo butafire kunda akanywe na nyenchakare kagarike kasavinge the same purpose ninga ubu nakikora hati nikiba cyafa nimba naheza uwakoresha ndeyona kandi uri kwinagwemereho ibiro bibiri bishatu jongeremo etangahuzi indimu hamwe n'eshenda byasizika okay kandi aho kaniho byabonera zamwe shenda byasizika okay wabari watari nitwe tukine Dr. Phillippo Besigye korwa mu Shemeza Amagara Health Information Center aho marwe bukona natuganirira ahakibayesere infection twaza kumura tuzagaruka atongeserezeho Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. hati iwe wajya ngo shenda nimbi kandi hariho guhurire nawo wategatega ngahe shenda ngaho kandi cyo kwenda ngo yengere kubahamisiriza ye konka ko uri kuteshenda umukano habaho ki amashwantege yongera ningi na misho garra nkoko amezi geja menji umukano watamwe shenda niko amezi garaze buri hantu hona hishendera hike amezi ntugagoresa koga ntugakoresa okureba ngo buri kintu cyo ni kiri kutekwa ku myongebero umubiri cyanyongebereramo cyahikamuje nabwo iki joshande wanwe nangu ihangareho icyo kubanza utajongera mu sukari abo kuyindi sukari iri kumara ntata munango nari yari icya kabiri utatamwa amezi menshi abo ko ibyo bijuma binamizi gari kumara tamwe tangahuzi tamwe ndimu tamwe shenda ijoshande no basa kujibika ukumara ibiro bibiri bishatu uri kujinywa iri kugasira kandi cyeri kuje kuba nikora ujigeyisireho ibyo rabene hanko mu makamo no kuyamba obukooko burungi kubaho no kuyamba amani gumbiraga immune system kugumaga inamani habwo kuba ibicweka nshanjo harigana bya immune system byehinguririze orura kuruga umukanwa kushuma mu miro ku umunda mushumi rwabunyoga hamwe no mushumiko immune system ni heri ahabwenje ahubwo kuba mu nda y'amara hajya heri yo mubiri mwe niko ko uri kureba twine borders hari hemipaka uri kuza kurabaho nyawaza yari bitamburisho yatine visa nagaruka wamurebo kateyateka ngo gumpa iki kintu kizambucece iroko turi kumwikiriza na immune system cyeri shemire kuba nekora gurengo okoko ugogo kine cyari kuza koroko aho kuba immune system harimo ecitweka ikiri kumabulika cweka kona ko mubiri kandi kiri kumanya ikija kitari kushona no mubiri the major histocompatibility complex niyo iri kumanya ngo akaka tukashimire kuba kariho nabwo ice kitabasikero kwishokoza kunga tikari kwija kushora kandi gari maragazi imbere gaga gahangure gafumukire nicyo kurebera ngo hati ko uri kujimara mana habwo kuba urire kubi azo kurya kubi no kutarya biriye byose mire kuba norya nuija kushanga ngo bwa bukoko ubwa bushimirire kwitwa lactic acid iyo bukoko burungi buri gukora bwaba buriho bwaraho bwazo mushagama bwaza kuteganza nurije kushanya ngo ibyo kurya ibitanogire ibitaka ikirarure ngo rwo kubasa kwindika mu biri gwawe byazo mushagama cyo kurebera bamwe ni babacebera bashanga bine protein umushagama tushimire kubine protein ushimire kubine amino acids ubwo izo nzumbiri guri kugita okuyiha protein iri mu bihimba ningo mucenyanja kwindika protein iri kuri umuntu ijo protein yo yonka ahubwo kuba nenyombe kamubiri yaterama ukashanga umwikagwa oxygen guri he kiri kumara nuije kushanga ngo ijo protein yo yonka yahinduka makakoko nicyo kushangira benji beine urinary tract infections hazo chashanga uine ni UTI niko kukira kujeta uino mushevi no mukazi mugataheshande ati nterebe kanunda uyo neise jet abwenje ahubwo kuba turi kumengo koko nubasa ko bukorera umubiri gwawe
ubona ubushobozi bubone kureba hato cyashanga ngo ibyo kurya byo bitwantugambe biri kuyamba kureba ngo ubukoko bwabaho tubirire twine mikambi mu byo kurya byawe kiriye cyo rusano ikiweha umugusha umuburo umubucori umuceri umuhogo cyazo mu ruro rwa bunyoga hatari yo mikambi hatari yo bukoko hati wagira kandida abo ko bukoko bwa kandida albicanz bushemere kuba ndya sukari yasigaraho itahinduka mu bishaju yes kandi bikabasa kushohorera umububo uri kuba notwara mu choroni utahurire ngo arecha kuteganisa kongecho kitabeyireho nuje kutungecho infection niba ari kucye konje kweta fungal infection okurya kubena uko kurete ibyo buzima basheja hata kibuza cyanje cyaha muheru umwami Phillippo ibyo binte byo mu Uganda hata ngitabo mu town ntuzo mu butare tubigura in plenty umubwinji ntibisyomuka nabutambukaho nibitekwa ukujunda ngahitwa twarebere ngo muyembe guriyo ngugaruka kuzo mwitaka mbwenu nyine ka fridge kanje nimbe tomwe yinde kumara wiki ngumene nyaho ninkora ka juice ninyaho ninkora ka juice amakama ryaza kurenga ngasisikara kanya narwambura mu mwazi nshanga tyo turire hata na tom fridge ji awe mbagira ngo hatebyo wabishisha hati yonga nutritionist hamisirize ubu nakitamu cyasigaza amagara ubu nakitamu esente zanjye zafabusha nakita abajungire fridge bakabarya abangereza abayinu batwara abantu ukurwa bongereza kuza Australia n'abana babire ni bagenda ni bacondoza bari koronda insi aheri no kweri kongabwo kuba babire bateyine aho kubike ibijuma nemboga bikabijunda babinaga konka muherwe myezi mukaga bari ahamezi ushanga ngo magufa gabo goro bimunonga cyabaretera ukugira imitego rickets yes hati baronda umuntu uri kubasa kubajumburiraho ikibara kubasa kubika mu ibijuma kumenije myezi mukaga bitashishikire bajumbura fridge babitamo bamara imyezi mukaga nibari biryo mu fridge rickets zakira mwe naho uri kugira ngo fridge nimbi naba natandikira kaye kugira ngo nimbi ngo no watamuka mezi waganywa garukufuka ubwo agatomu muberga yomyeshaga manke byo nko kuramba bitgita gate ebitugambire nibinji konka binji hari ubituri kubigamba so butamanya aho kuba numako uri kuba ushumire hari aho herire nibyo uri kugamba konka umuntu we no uri kucondoza naguma na boneki yanje gitarira na hakanise cyagambire kare ujoshanga ngo hati okubaho kwabaho ahubwo kuba umubiri gwabasa kutunga ecyo ekiri kugukorera ahubwo kuba numa ngi basa gukora nyene bijuma mu fridge no problem bito mu fridge amakamo ganje ngata mu fridge no problem amakamo go no bugarika hero gafundikireje ahubwo kuba kugari kugumiza mu kubaho niko gari kwiyongera mu ubwo bukoko kunkati niko umuntu ugakozire kugarikaho no ugakozire kuganya ahubwo kuba kimwa bintu ebiri kurwaza abantu ntubwiremo kandi ikindi no butamanya ibyo bintu bibiri ubutamanya hamwe n'ubwiremo nicyo warebera ngo bumwe hariho ubwo uri kugura ibintu mu katare ubitwara umuka n'ubu wabite mu fridge tibo wabikozesa aha muhera harwo ko rwa mukaga nonda zo mu kijungu kuza kugura ibindi biriyo bihamuka sasire biriyo nabwiye cyo ubwo butamanya n'ubwiremo nibitekwa kurugaho rero tubone kureba ngo umubiri twagureberera turi gukora sebye biri kubasa kuyamba umubiri kubaho kunka kukira munonga kureba ngo agomara tigazimba ahubwo kuba ebiri kuruga umumaraga gazimbere bikazomushagama ibyo bikureta ubukoko ubwinize na rya infection hendere abantu tubahenderera ahantu hareje ya infection tekubireho kuja ngo nomanya icyo gukora kandi uri kumanuza kuchikora hati imboga zona ezirangiye ya kijubwe ibijuma byona ebyezire hati kandi bitakatohire amezi
agushimirwa nonya buri shaha kora binonganywa ukatuma ukora ukashanga ngo ibyo kurya ibyo uri kurya n'ibicwika nkaga harigana bibisi 20 n'ibyo bitekire kandi turi kurya cakiro njije kukwira munonga okubaje we bari mnonga y'umwana wanje ariyo narwana nanye kutamamana okurwana sendware ya infection ngo kwebire ndware iri kujanjara mukasheshe no mwabazyo nahabwecho mwabazyo gwaho no twakoma ombikwatena n'endware eji ya infection ibyasigara niyo yongera kora research ninga yongera kushikirira abashaho bonjere kukoreka cyo ine kuba nokora Dr. yatsoborera je ngo toyine kurindoka rwara ngo kureka oyerinde kwerinda no kutiro kutambirwa kandi ngo meno chebeza na no botarwire abashahaba bakwere ahabwa hati niko twahindura tiyo program yetu turebane obwiro burukurataho rwo rukwisha omuhereza n'abantu cyo kutunji charity kandi twatwine Dr. Phillippo Besigye murare kurungi Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products